Concentration camps, Tapsawa, Nubar Salma, incredible human sacrifice, incredible. بیرەوەریە ساڵڤەگەڕا 24 یا کیمیا بارانکردنە حەلەبجە لە 2 ڕۆژان هاتگەڕان لێرە لە واشنگتن. باڵیۆزخانە عێراقی بە هەفکاری دەگەل نوێنەراتیە حکومەتە هەرێما کوردستانی لە واشنگتن ئەف بیرەوەری گێڕا بە گوتارن باڵیۆزی عێراقی لە واشنگتن و نوێنەری حکومەتە هەرێما کوردستانیژی. دکتر مایکل نیوتن پروفسۆری یاسا نێفنەتەوەی و شارەزایê تایبەتمەند لەسەر جنوسایدا کوردان بەحسێ کارتیکردنە سایکۆلۆجیا کیمیا بارانکردنی کرد لەسەر خەلکێ وێ دەڤەرێ. پێشانگەها وێنەیەن حەلەبجە لێ دەمێ کیمیا بارانکردنێ هات نیشاندان لە ناڤەندا کەلتوری یا باڵیۆزخانە عێراقی لە واشنگتن. خۆرتên کورد jî li holeka zankoya George Mason ev bîrewerî kir bi nîşandana filîmên dokümenterî li ser kîmya barankirinî û qonaxên dîyên hewla Enfalê li dijî gelê Kurd û herwesa xwendina helbestan. Bi pêy yasayê dijemat û nana diba rûntir biڵێ şofînîzmî ewanewa. And when I went to Halabja, we saw the bombs. دکتر وین لاڤندەر ji rêxistîya çavdêriya Sewiyan ku ofîseka wan li bajarê Silêmaniyê heye di peyvekê da got ku ew peşîmana Amerîka welatê wî alîkar bû heta rejêma Sedam Husên wî çekî bi dest vebînitin yê li dijî Kurdan hatî bikarînan. Indeed, for every pharaoh there is a Moses, and for every kawa there is a Zuhak. دیارە خۆرتên کورد bi peyv û helbestên xwe viyan bêjin eger cîhan li demê kîmya barankirina Kurdan û ji bo hewla qirkirina wan bêdeng bûn divêt niha xwe ji wan rastiya la nedin. Kîmyayê kirawe, ew ê enfal kirawe, ew ê remî kirawe, ew ê îdam kirawe, herê sedanî çekin, bimewatin. وخاک و وطنم زۆر بەهەڵ مەتن سەدانی چەڵکن بە بوارم با سەرێ بەمەوە لە دایکی هەژارم. 24 ساڵان پشتی کیمیا بارانکردنە حەلەبجە و هەوڵە ئەنفالەن ji aliyê êk ji xراپترین rejêmên dinyayê û di dîrokê da xortên Kurd bê bîranîna van renga ahengan divên wê hewlê qeyîmtir bikin ew hewla ku gelek layenên dî dest pê kirî ji bo hindê ku pênasîn bi enfal û kîmya barankirina Helebçê bêkirin weka hewleka genosaydê. Dexîlê Şemo, zankoya George Mason, Virginia.